And now I am going to solve one of the biggest challenge ewo Kumasi. Obi a wutie mi bia mesre menhia fikasiem. Na hema edwa ewo Kumasi nyina na hema na eye ne dia. Obi ante ase sa wo Kumasi abonten so. Edwa bia ewo Kumasi abonten so asante hema ene edwa ne ye ne dia. Na se udi dwa ewo wa ufie mfimfi wudem baby bia ya asante hema ene edwa ne ye ne dia. Kumasi obi ani dwa asante hema nko na wodwa na hema no pa ye hyiraw ye ntimi nchia ba ye hyiraw ye ka se awurade enkoso emo ho ban na ya abrewa utifia ye ba wo nche besua nyansa ani nimde ade ba ku bi koso kese one of the biggest challenge ewo Kumasi ukọ mia hodo a ye di dwa nyina edwadie ye di dwa tebura ya hyehye na niema nyina ye kama assembly no etena se hwe ama niema kwa achi wie wo mo wie a no ma sori say ye saba betu wo mo ade bi koso e wa asafo market ma wa asafo market ready for we nyina e na ro pay obi am frɛ ne yonkon kanche so Kofi Asante say I am solving your problem for you today final for about 3-4 years I think about 3 years ni and I'm started asafo market in Kobo na ye costo akronfo etata wo mo bi din komo wo ho na me kona me ba me kai in 2015 mo be kai a ebra eya a new developer started a transport company na VIP 4 ni GPRT 4 and wo mo di boy ni na military police eba ho then I was at a different radio station Kofi Asante na me dremu I was able to solve that problem nyame adom enti ichu sahodo aba me kai se asafo market ensuo na etwifa omo so okoja man can get me those videos ensuo eto na eyiri fa market nanim ho na interchange na ase wei na ensuo fa ho na ensuo bufa man so e man tumirika ba fi abeka se Kofi Asante beboa yen nyame adom ye komu at that time my friend and omusi new stores na alaji edi animu this were some of the water nsuo to say na asafote na nsuo yiri fa ho potholes akese manholes akese na da animu ya kan ya na ka kire gambra say one ko fix our road now we will deal with you within 72 hours no mudi mirika ekoko fix ye na gata kese eda asafo nsuo to ema no aduane nyina egugu fom contractor assembly no way back osesi be time award the contract to Alhaji say Alhaji and starting NC shops e wa asafo market na yetu mano be fi anam se no ni Alhaji tena se nam se be me na ye nye development sa ti Kofi we gata kese ni mi yimu di ama wo mo me trans ya hwe ne ma o ye nam se ma owura no adwuma o ye no he doesn't mean harm osi Kofi mi wia e man wo bia wo stop bia no me medical na di ama no ye hwe ye se ndia ne ama we nyina betimi akoso we asked leaders se monhwe na ma e wo asafo because sabi Kumasi ha obi a wa be president obi a waba be ye mampani obi a waba ye teacher obi a waba ye university abeye he ye ma me no nyina dwa na omo tena dwam omo de hwe yen senya kegeti a na ya asafo market nti ye ma me no adwadi fore de ye mfa wo mo ni agro ena me ma me no ma tie e wa asafo market mo da makoma so eye mo da makoma so na afen ye hwe for about 3 months and me di akire e wa asafo market issues ahodo a eba the latest development ma edi dwa wokwam assembly ni yese Kofi ye ba betu man nyina KMA started transport reorganization and omo TC asafo market enti mo behwa enra there have been an exercise so exercise way eba ya che they planned it long time to clear the city but me see ye tu nipa wokwam a me Kofi Asante me gitum but answer na abetu nipa no mo nhwe se mape baby papa e de ama o makwa akotema enti Okoja man will begin to roll the video me soma me ankasa
team and ye hete Asafo market and ye kopie ho na ye ko ye man se Kofi Alaji store what's in the 10 away. A new market, a new offer is saying transport yard, a year 2M Express. Baby, transport yard be at the Atwa Alaji shop no so. Na Kofi yen makwan, we see a kwine na mrs ah. To be chada for cameras and a coy. I tell you, mom will show Facebook page, and the mom will show Chrome TV. Monto Mubuas and I'm here. Main road ni ena eda market n'anim ho no store yes ni ena 2M Express ewo direct close to the Barclays Bank baby omo ewo already the VIP opposite ho no omo da so ho. Now this is a new place at 2M Express akwaje a omo pese omo eba beye terminal na sa terminal we Mibisa managers of 2M Express na me say no. What is the problem? I'm to go vi ya the car ba akopɛ na besi ho at a go. Shop e was ro ni nyina be 4 yaje. Enti ɛho ne ye waiting room. Sa car si be kota krade Western region any those areas Cape Coast and that end. Ni ya walk down where any VIP opposite no air kwa Accra. Nti only one car at a go. Now you have a very edifying designs. You be anybody ya jiho. Na my did go kwa ni mu car. Etwifa won so ni no. Yetimi na me say no. Ade we mente ase. I just a mo me hu say. No, kwaja my wait. Me hu say ma pe baabi. E de ama ma no atma. No go bi. Ye start ye krache. But answer na me call ho no e ma no consent ni. Misa man say me ma me no ma mo sesai die na asi ya de ya tell ya say but asase na ya sanity because enim sa papa no onti menya sa if you say ye di kan sin store and na ya solitary demonstration na that day no ensran kan ya me say asanso bo achi be pie so enti obe pie so obe hu ya na anya ne de enti ogina so ama buffalo fo ne kemefo bubu aha if it's a so tabla wujina ma ededa wa ha entina dwoma eka o ma ton sam emo makodwa na nsuo to ana afa no na de kaya so aban bosia na de ye adwuma enti asase de ani asa ye papa ni ti because yenim se wonti menya sa ti papa ne ba ye obebubu ye nyine nya aboto ye mo se ebebu aya ma eka na ekoso odwoma no eso ate yankwati ya no kre Sabant ma former MP 2M ono na abeje a ode hebeye station the sister odan wa ha na enye ya ade ti etim de station enti na mi busa se oni an obegina asoma ye bubu ye no wonso anya dai wama ne sense from because mo nyina so mo ye adwuma ba ko oba ntema obra atwa mo no mo bra na wo so enti wan fa ni di ama no enti ne kwa se de tu dwama bo aje o se ni ma me oba o ma me bre o ma me ton ade ansa na wotimi ahwe no ama na konalim enti ohu ye so ye ti aso mobo o ka wose mama da bi obi so wasi wudi ani mama me na so wura na obetena wo ama ho so watena wo bi amna ye enye ye enti onka hu se ye kitankwala se de onu ya tete no ma nyini ya na watimi adu ba bi ekonalim no o hwe ye nto aye wa no ohu ye mobo From your shelter, the memon and the manqua ni dinner. Memon and the manqua ni dinner. The we are saying on your city be mamin dibi and a day in Cabo Muba. No more who did no young Buada, and they are coming yaw, other two Babonetia MPPR. MPP ban of person good of the we MPP. It's a banisa me MPP, I'm not to Etiano, a banisa Mwa. Me person and no who say, El Chama Wajadia Wayan or good party no, and Yadia MPP Pedufo. Say or chama badia jawayan or go MPP animase. If it's a walk MPP na mimi to jom will be MPP yam gonna be MPP. Yani wa just showing na MPP for. No some basa who to be MPP ni na makwa kom. It's about to about the amount. Mean to about. Okay. So yama menomo ema ewo eye asafo. Me de camera score ye na me se obi anyi na komam de ebo pesa bo ka bia monka 87.9 Kumasi no mu yi wo makomam kan wo nsam nyina
but na me pesa me te ase ese ye yi ma na firi ho a ehefa ene ye de omo ko kejetia ye tu nipa firi wo so kofi nipa ni nya ba bi ntena. Relocation is always a problem. By the way, and I'm here further move. Now I'm saying no. Ehefa and a man omo kase nyine ye do omo echo. Okoja man. Now get me the videos. Akoma FM. And I will come back to the terminal. Asafo entry kwan e fa so wura market nim e makomako 6. Kwan e wura shop nim e makomako 6. Enti ura new market na ye de amamba na the new market ye de ema emba no be bia omontena no. Right now atefo obaha, this is a space, a fair space. Some are no more clear hono. Get me other pictures on that. Yes, several of them. Now obaha yesi dwa data yashe da siesie emu. Now the concern is say why say mano and I say that new market no nipa intimi enko. What is the problem? Assembly member for the area say Kofi way back and you started say ya maya ma no emano. So therefore wa wo hwe sisi enti per the 2 videos e kwan na no enra operations assembly no ko start ya to man wo kwan na no ho any the new market ayeyi ayede ama wo. Now share, this is it. There are videos, so roll them. Until Osikofi, this is the market. Almost socket a womb, bibia womb, umbekwa trim. And I'm saying to more Jew almost no for free. So this is it. This is the place. Now areas are all relocated say emano emna metna. And idwawe edaha. For now, as we speak, obi antim mpaboafo be mienu na miensa na ewodwanim. Atebo me pese and let me take it time to go through this process one after the other. Adwadifo man na me ne ochem aboaje 2am express mpanimfo bedi nkomo nti obi anka na ko mo amutie wa asafo anopai ba bia problem ni nyina ene me to me bo asanama solve nti mutwa ya mo problem no mesimu ni kantie de mo aye ba ye mo kae ye wia ni ye kohu ye shop ni nie ena dra ho sisie e be fa how many people die nti ena dwadifo no so omunkom concerns be na omode aba now 2M express when say transport operators makko 3 ena di petition aba adwadifo na te ha na ye tu adwadifo den ena transport operators ma me no ma munti ade we yie pa transport operators ma